Ok ljudi, ovo je samo jedno baš kratko obaveštenje da sada počinjem da snimam i sve sam provalio kako sad da snimam, pre mi nije ništa htelo, ali sad sam provalio, obrisao sam sve, imam dosta memorije. Pozdrav za sve moje frendove, znači pozdravit ćemo ih: Jerome, ASRF, Vica, Kralj, Srđan, Dušan Silni, Ajčofi 2001, Žare Danub, Motherfuck 01, Kari Bogdanović, BPL 96, Little Žare, Marko Đorđević, Andrej Tata, Samurf, Nikola V, Danilo Stojić, Hej Huga, Dede 69, Zoro, Ćeranj Stefan, Mere Boss, Šanz, Ender Plese, JT, Terminator 2, Nikola, HVMC 210, 92.000, Enter New Name, JT4, Dima i Vuk, Dapacov, Tag Life, Supercell, Vuki Pro Gamer, JT, Petar King 25, Luka, Pro King, Mali Alek, The Knights, Gmazina, Pop PFK, Miki, Hector, Boban Rus, Nemanja Kralj, Mali Radojica, King, Trta, Miki Car, Đole, Dima, TotoCR, Dingo Spo i Đorđe Pavlović. I to je bilo to ljudi za ovu epizodu, nadam se da vam se svidao klip. Ako vam se svidao, bacite like, share i sub i hvala vam na 43 suba, ajmo lagano do 50 subova. I to je to, mi se vidimo u nekoj sledećoj epizodi. Pozdrav!